dan aku ngawantunakeun ngenten je presiden titiang jagi pacang ngewalosanga ngasih dek spuk mini kopi tresnani deune ring sangka sia-sia nganging budi suasati juga kewanten manah susatyane punika sane sayo waktu ya panwalku riasuki maka penauran titiange ring kapiolasan ideune rapuan sangyang oramu kawi dumadak ide sangyang widiwasa nganu gerahek kadir gayusan mepece panjang umur panjang yusuf ria sarana ku makabehan majeng ring kantin titiange maka saminya ngapan kita sulaksana
luwih ing pamargi aku galia kitu makin titiang jagi ninggalin ni dewa karena kerja sama duaning sampun puniki mawaste tugtug urip titiange ngaku wiyu agak lawan kitu titiang mapasah sareng ni dewa agak riakhlem tumadak je pungkuran reside ketemu malih sekancan sane wentene puniki pasti kepacang sirna sahanani panas ngademahan hati ri sekatahing panese janten katugtug antuk dayuh ya kabehing mahurip mawastu ngantu sekancan sane maurip janten taler pacang ngemanggihin lampusa iya ke
kabeh datar kenek pinasakeun unike sinamian nenten je perside pacang kepasahangan iya hana aku salah nguni yen ngwenten parilaksanan titiang sanewang duke sane dumuna kena hikep rasamu ampur yang punike sinamian tiang kahing awang kadang ada warisolah anake mebraya sareng akeh ngangkeun genuk lawan gayung waluyannya sekadi punika gebehi kelawan ieu icedok sang pandiep sing ratu sang pandita sane luwih mau tamau manirek mamuit ria kita mangki tiang lungsur nunas mau pamit ringi ratu sane mangkin entar malupe manirek
Ria karunan nenten lali didang ring kapitresnan iratune yang isek ngasih rikitu umugi hidek yang nisana suece ring iratu kalan manirek inuat pati dentu kanjekan titiang kadwi jati antuk iratu samreti manirek ngardek malila manah titiangi duki punika kalintang galang saturung wini dan diajeng apaan ditu sadurung kawedane nantuk kiratu sang pandita ciatan manirek ngardem pedang sadurunge punika manah ditiangi kalintang kepetenganan samana manirek rina sikan eri sampune raris punika titiang puput kabersihinnya ngetini tisan diartani armalu
sampune kasiratin punika antuk tirta sane suci nirmala manirek dadi hangan kudan titiangi sampune punika kerasayang dados ingana ngewa jaluk atemakan kuku waluye sekadi toyane punika sane menados anusa ngadiata teman nyerek riak itu sane mangkin titiang jagi ngelungsur mapamit tering iratua agak jang wiku mamanggo swasti dumugi palungguh ratu ngemangguhin kerahajengan muahasana keputun mahamuni sapunika taler oke lan putuni ratu sang pandita ngapan kita sudarmu rat duaning iratu kalintang dharma punikiring jagati sabir pangopekar kabeh ampuriang sekatahing upekarane sani punika
ngaku narimo saring terponu didiang puniki narimo sarin sarpanane mpor sikan wikum kuman waresikan mewah toya kumkumane puniki rapuan atik nirmalek sariranku Mangde preside suci nirmala paukudan titiange